Hey, All India Radio, Aizawl ani. Chanchinthar chair tu lerem sang ralte. Chief Minister Puzoram Thanga Hovin Union Home Minister Amit Shah Lozin Turatana imbuat sa na sang sarkar mi poimo tenan soiho. Education Minister Pulachanda Maralte in social media tongkam man film kora poimo te soi. Manipur Police Station Zongzonga Armed Forces Special Powers Act Noya Disturbed Area Puan Chup Likim Anita. United Nations Swan Russia le Ukraine in Indo na kai noya an mimante dan nga an chung thure lawa anin ti hlum ton sakcho eng helom takzet ti asoi. Thathar April ni khata Union Home Minister Amit Shah aron zindo na wanga imbuat se na sang soi hovin zirtom ni khan Chief Minister Puzoram Thanga hovin sarkar mi poimo te Chief Minister Conference Hall an tukom. Union Home Minister hian zo khosanga Assam Rifles mun a hondon baka Assam Rifles chwa santur Aizawl Zodin Square laldenga Cultural Center denatur lungphum tur rom manania heng baka hian sarkar malana then khat honle lungphum tur dangpo rom manani heng thil sang pol hian lammo le inkhom bot saininga thukhom te hian Union Home Minister hova in khom na tur mun ma siam dan turte ven himna le thil poimo dangte an soi ho bok He thut khoma hian Chief Secretary Dr. Renu Sharma, DGP Devesh Chandra Shrivastava le Sarkar Department how to poimo dangte an telani. Chief Minister Puzoram Thaga chunimin khan ni cham turin champaya azina NHIDCL kong siam enfia ngal. Chief Minister hian National Highway 6 kong siam na kalmek zo ina enfia kong omsa lai zawa siam thatte baka kong tharlak dulte junction atanga tui chang po tu te khozol atanga champai pan na kong thar te azoa National Highway 6 dulte le champai in car package 1 siam 2 contractor Dhariwal Build Tech Limited le NHIDCL IoT an malak na asoi puibok Chief Minister hit Champai Circuit House Minister Puti Jil Nuntuanga, Health and Family Welfare Board Vice Chairman Dr. Zatarthiam Sanga, Advisor to Chief Minister Pusila Ramzava, Champai Borsa Pujay Pularin Chandale, Champai SP Pularin Puyavarte, Tebaka, Sarkar Department Ho Tu Tele Kotlang Shwai Tu Ten Ando Muakane. Guwahati High Court Judge Justice Marley Van Koong, Champai Judicial District Portfolio Judge de Bokchua Nimin Khan, Champai Judicial District Nuaya Om, Champai Le Khozol District Law and Judicial Ram Hun Male Malang na te enfia. Justice Marley Van Koong hian zirtob zan Khan Champai Klengin District Court Malang na te enfia in official te akoma. Nimin Zing Khan Champai Zo te le veng sanga Judicial Mun Ma tura ruam man te baka. Law and Judicial Department Ram din thar venga mi atloa. District Court Complex siamani te dan tur te enfiani. Nimin ve Khan Justice Marley Van Koong hian Champai Judicial District huam chunga om. Khozol District atloa. Herman veng din thar veng le bangla mola Judicial mun tura ram ruam man te tlo in enfia bokani. Chalfil Group YMA in Khompui voi somni pani na pe lo na nei chu zirtom ni Khan School Education Minister Pulal Chanda Maralte na man pui Pulal Chanda Maralte chuan Chalfil Group YMA in voi duai lo an tho thatawanga YMA General Conference lomman andong thin chu chuan amati thu soya martlang tu chutlang dung mong pinga ni thin ne soyin tun ai ro chuan chataka malaka ni wangin Mizoram tlang dung mason ber pola ni meka mason na lo thleng mek chu chhor tangkai thei tura embuat siangai ni ati Pulal Chanda Maralte chuan tun naya Myanmar le Bangladesh changin zo na thlak har sana tok te tan YMA in kong sang sanga ma lak thu soyin zo fa te in pum khana party chu namdin chona poimo takani ati a Minister chuan YMA chu Christian ne na in phiar zom tlat ani ti soyin Christian na thil poimo nondan tha chu inzirtir warzel turin YMA member te asom ani Minister chuan Chanchinthar zinga zonun zemoi ai upa za na atlatniam tial ti asoya zonun zemoi bo chuan Mizo nam chu aboral thei ti sheturle mani omna apianga ma langal turin YMA member te acha social media mai chana asoi du lo tur thumak sak tak atam so thle ti po soyin social media tongkama film khor apoimo ta hle ani atibok Football khela inel na Mamit constituency MLA Cup chu zirtob zan Khan Bill to MLA pu HLazilian and Lengpui Community Hall a hong
puishal zirlian a chuan infiam na lama Mizoramin ma asona infiam mi te tan tun ma ala mu ngai lo infiam na mun thatak tak sarkarin adin thar na sa hle a chung te chu chhor tangkai turin thalai te acha a tummu mal tak nei chung le ma ni in rachiang tak chunga malam panzel turin thalai te afuyani Mamit constituency MLA ka phonna hian eslamal som tuangan professional footballer le tura azin konga harsana atote thalai ta shirin seila na chu engang chung kwa po ni se mani ni tuma chiang chunga thori mani phot chuan engthil ma in mi adang theilawa lotlin na chu mi thokri ma piang te chan turani ati he MLA ka pa hian team somni palian tela thupuyatan infiam na mga inpum khanna ti man ani All India Radio Prime Minister Narendra Modi program Man Ki Baat chuan voizan mel amudon ta a Man Ki Baat hi October ni thum sa ni sompali khan chanani a April sa ni somni pathuma hian voizan ti chua ani don ani hemi pol hian Man Ki Baat program nei to a Prime Minister Modi to soithen khatchin chiat lak te ilongai thlang u All sam taka bank account hon theilo hun lai kha thina minaran te phei chuan bank chunga lu ringot po an hlau thin Amero chu he ngai dan hi kan Prime Minister in thlak danglam vekin kumsak ni sompali August na somni pariat khan Jandan Yojana ahonga tun thlekin minaran te bank account hon chu vai bel chali le noi somruk panga chuang nito in an somda bel kho mi cheng vai bel chakhat le noi somsari panga chuang atling to ani Prime Minister hian he scheme hlotin dan chung chang hi kumsak ni sompanga August ni somthuma Man Ki Baat hun amman na atar langani मैं फिर एक बार संबंधित सबको बधाई देता हूं और बैंक के अकाउंट खोलने वाले सभी गरीब से गरीब भाइयों बहनों को भी आग्रह करता हूं कि आप बैंक से नाता टूटने मत दीजिए ये बैंक आपकी है आपने इसको अब छोड़ना नहीं चाहिए मैं आप तक लाया हूं अब उसको पकड़ के रखना आपका काम है हमारे सबके खाते सक्रिय होने चाहिए आप जरूर करेंगे मुझे विश्वास है Chanchinthar hi All India Radio Aizawl atanga puanani Manipur Armed Forces Special Powers Act 1958 nuaya munral muang lo disturbed area puante hli belzelani a Nimin Khan Police Station palia hli le ani munral muang lo nimina hli sakte hi Nambol Leimakhong Moirang le Wangoi Police Station te ani a hemi malam hian Police Station sompanga he dani hli alo ni to a heti hian Manipur Police Station omzong sompakwa a he dani hli kim ani tani State Chief Minister N Biren Singh chuan Prime Minister Narendra Modi le Union Home Minister Amit Shah te hna lom tho sayin an state in Borok mon omle nun phungpa ngai an nei le theina tura an mala na chu alom om tak zatani ati a an ka istroina hnuaya Manipurin ma son zel ti po sayin helpo le heltam takin nun phungpa ngai kong anon zo le to a hei wang hian police station huam chunga munral muang lova puan tulna om to lovani ati Prime Minister Narendra Modi an voin chmadar som pakata hian All India Radio Man Ki Baat hun amang le dona he hun man voice som ko pakwa na turani Prime Minister to so hi All India Radio le Doordarshan network zongzong ati chu aninga atu soi Mizo tonga le lenin achun zomang Kerala Governor Arif Mohammed Khan and Kerala University Senator nominated member sompanga banatu chu asiam chu Kerala High Court in Anola Governor to chua khinle na sang thelo ngai to tu Justice Satish Nena na chuan Governor to chua hi nol turin thope ka siamani State University Chancellor Nibok Governor Arif Mohammed Khan hian voi enga mazat Senate meeting ko tura shia tirn apek le an member zinga tanga Vice Chancellor to nominate tura selection committee a shia tirna in omzia anei lo noa Senate member te banatur thope khi achu ani Dibrugarh Assama G20 Research and Innovation Initiative Gathering RIIG Conference apalai chuang in Nimin Khan Arunachal Pradesh khapui Itanagar tlo in an pole exhibition board sai an chima he exhibition a hian tribal nam sang zia rang tele thiam thil de chwa sang phau chu ani United Nations one Russia le Ukraine in dona sipai mante dananga an chung thure lawa anin ti hlum sak ton chu aeng helom tak zatani ati
Ukraine UN Human Rights Monitoring Mission ho tu Matilda Boknari chuan tun na ya sipai man te inti hlum sak ton na ti an polin a shia thu Kiev athuthar theder tu te ma soya Ukraine sipai ten in do na hmuna Russia mi an man somni panga vel an ti hlum chu a eng hel hle ani ati Chanchinthar ti top na na tlang pui Chief Minister Puzoram Thanga Hobin Union Home Minister Amit Shah Lozin Turotana Imbua Sena Shang Sarkar mi poimo tenan soi ho Education Minister Bulal Chanamaral te in social media tong kamhan film khora poimo te asoi Manipur Police Station Zongzong Armed Forces Special Powers Act no disturb area puan chu hli ki manita United Nations wan Russia le Ukraine in dawnak kai noya an mimante dananga anchung thure lawa anin ti hlum ston sak chu eng helom takzet ti asoi chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani